Wetsona ko ele bosupa mo phatleng phirimaneng ya tsatsi la mosupologo dikgang ke tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone. Wetso madume ke bidiwa Benson Phuthego makotle re ditibolegela ka ditlhogo. Lefatshe la BOTSWANA le beeletsa madi a 1 billion pula go lwantsha ditlamorago tsa phetogo ya loapi. Kalana la boitseanape jwa dijo kwa Nigeria le simolodisa molao wa go netefatsa fa dijo tsa mo mekgwateng di babalesegile. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa bomesa Orape United e le bomampudi ba sejana sa BOTSWANA Football Association Diamond Trading Company. Molore topo taposa o ditolokolola ka puo ya diatla me ga re tsena mo go tsona lefatshe la BOTSWANA le beeleditse madi a feta 1 billion pula e le dikadikega dijalo go tlaleletsa mo thotloetsong ya lekgotla la ditšhaba la Green Climate Fund la go itepatepanya le go tokagatsa mahodiso a semorafe mo seemong sa phetogo ya loapi. Tautona Advocate Maboko ka ile fa maitlamo a puso e le go netefatsa gore lenaneo le dirisediwa go tokafaletsa batswana botshelo le gone go nyeletsa lehuma ka ebile le tlabo le sologela molemo batswana ba le 247,000 go ralala dikgaolo tse di nopotsweng tsa kgalagadi Ngamiland le Bobirwa. Tautona Boko na le kwa modirong wa go ribolola semmuso lenaneo le kwa Tsabong o tshidile o nkabetse wa pega. Yerma hatsa haraharu ke manokonoko a phetogo ya loapi go tsibogela methale ya go a hokotsa ke mang go babella ditshedi tikologo le sika lo motho ke ka mo puso ya tolosisa maiteko a go lepalepana le manokonoko a phetogo ya loapi ka go totomatsa peeletso ya madi le tomagano le baitsanape. Re tshwanetse o nne mongwe wa ba 247,000 mo metseng e 104 mo dikgaolong tse tharo ba re tshwanetseng re goroge ko go bone lenaneo le baame le ba thuse ba thuthuge ka itsholelo le dikitso le ka ga ba dirang dilo ka teng go ya pele. Mme ke sone se puso yone ka bo yone e neng ya tsaya dikgato tsa go tshwaragana le ba bangwe ba ba dirang le tsa phetogo ya loapi le yone ya latlhela mo thulaganyong ye ya latlhela madi a tshwarang 1 billion pula. Maikaelelo ke gore 54% ke gore go heta sephato sa bone e bo e le bomme le banana le batho ba ba nang le dikgwetlho tse di harologaneng jaaka bana le bogole. Tomagano e tahe go sa mosepele wa go hetoga mo go pharologano ga lehatshe leno mme go supagala botlhokwa jwa seabe sa go dirisa dikitso tsa benggae go taka ditharabololo tsa phetogo ya loapi. Re hane botsipa e seng jwa boranyane hela re kgobokanya megopolo e yotlhe ka gore batsadi ba rona re ka anywa segolobogolo mo go bone gore naga e ka hemelwa botoka go ntse jang. It is this spirit of collaboration between government, international partners, communities, and civil society that will propel this project forward. We look forward to working closely with all of you as we embark on this renewed phase. Our joint effort will protect iconic landscapes and wildlife, stabilize climate, and improve the lives of and livelihoods of millions of people. Motse wa Tsabong o na le batho ba heta 11,000 ba ba gareng ga bao mo dikgaolong tse di tannang le tshiamelo ya thabologo e tang ka lenaneo le. Rotloetsa batswana go emela mananeo a puso a tang ka ditsela tse di harologaneng ka dinao a maikaelelo a one e leng go thabolola lehatshe le go tokahatsa matshelo a bone. Netefatse gore re a sireletsa tota tshwanelo ya motho ebile re sireletsa loago lwa tikologo ya rona. Betso ke losoletsa gore lephata le leteletsweng pele ke Tona Chimbombi le tla tshwaragana thata le setšhaba le baanelwa.
hela jaaka mangwe lehatshe ka bophara lehatshe leno le tsweletse ka go itemogela ditamorago tsa phetogo ya loapi di akaretsa merwalela phokotsego ya palo ya leruo mo dingwageng le seabe se se welang tlase sa temothuo mo itsholelong lenaneo le tanonotsha maiteko le lebelo la go itebaganya le diemo tsa phetogo ya loapi. Motshwarela tona wa lefatshe le temothuo Dr. Edwin Dikoloti o kgethile makgotla ka boditsa a gangwa ketse a ga maila bobela mo kgaolong ya borwa go dira tiro ya bone ya ka bolefatshe ka manontlhotlho le bonnokopila go tlhomamisa gore batswana ba akola lefatshe sentle go ka kgona go itlhabolola. Dr. Dikoloti o buile mo phuthegong le maloko a kwa toropong ya Jwaneng kwa neng a ba tlhomamisetsa gore matlho otlhe a mo makgotleng a ka boditsa ka go fiwa lefatshe e le motheo wa khumo. Emmanuel Rapua wa bega. Motho ka ipotsa gore tota se se itsa makgotla ka boya lefatshe go phuthologa mo tirong ya bone keng segolo jang ka lefatshe la Botswana le ikadile sentle ebile batho ba lone ba le palopotlana. Dikgoreletsi di tshwana tlhaelo ya ditsompelo go ba kgontsha go hegoga mo kabong ya lefatshe ke dingwe tse di kgoreletsang maiteko tlhea ka boditsha. Ra dumalana gore go bonya go nela batho lehatshe. It's very, very slow. It's painfully slow. Me sengwe se ke batla dumalana ka sone gape ke gore lehatshe ha le gole. Dikgatlhago tsa tiriso ya lehatshe di a gola. Gora gore we need to innovate. We need to think different on how we're going to execute and offer this service. Me selo se tona sa di land body bogolo ene ya gangwa ketse tona ke ditsompelo. Ditsompelo dira batho, ditsompelo dira dikoloi, ditsompelo dira di dirisiwa sa tiro, ditsompelo dira madi a go dira tiro. Mo dikgwetlhong tse di amang makgotla ka boya lefatshe fela ba ikiteile dihuba go dira ka natla ba ikaegile ka kemonokeng ya puso go ntsha maduo a tlhokafalang. Ha re advertise gompieko re tsoga re ba gompieno ko kanye gompieko kgante le go tla gona le Facebook mongwe a re ntlela maufiti ke tsoga ke ba ko kanye o tle go tsa setsa. Ha re ba motho o tla ba a thusa mongwe ke wa go gotala dipale na re nya motho thusa go bona o itumetse ba setsa nya kante ke moreki. That is the problem. But ga ba kipidisa bona ba ke bone bo ba buela go godimo go heta batho ba ba tlhokandisa ka ba maruri. So I think this issue land servicing law, we're going to have to be innovative and bring new ways so that we can service this land and we can get in a lot of these investors through. Everyone gore re ka khona gore re se di tlamelo ha kae re khona go neela batswana serite go banela lehatse ebe ba khona gore le bone ba nne le bonno jo bo ba balesegileng. Go kopana mo go solofetswe go nna matlhagola tsela tse di molemo gore batswana ba ba tshwanelwang ke go abelwa lefatshe ba le bone ka nako go ithusa mo matshelong a bone. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. Tona ya lephata la dikgaolo le ngwao re ke tlhalefile motshega o go etlile banni ba kgaolo ya Olifants Drift go beeletsa mo mohameng wa tuo ya ditlhapi a supa fa go ka thusa go godisa itshwelelo ya lefatshe leno mmogo le gone go tlamela banni mebereko segolo jang ka letlhoko la ditiro e le lone la apesitseng lefatshe leno kobo ka letshoba mo nakong eno. O buile se kwa Olifants Drift ka matlhatso mapeo ka jametse ya dinokeng kwa kgatleng e ne e rulagantse letsatsi la go arogana kunkuru dikitso ka thuo jalo ya tlhapi e le lekgetho la boraro. Lizzie Class wa bega. Go tlhalositswe fa lefatshe leno le ntsha dithapi tsa selekanyo sa 12% go ka ijesa lefatshe le fa go ntse jalo banni ba kgaolo Olifants Drift ba rotloeditse go tsamaya matho ya thapi ka thoafalo go supia fa le gone fa ba ka ikokotelang teng e le morafe go lwantshana le seemo sa lethoko la ditiro ka jalo go supile fa se se ka fokotsa le dikgang tsa go hudugela kwa ditoropong go ya go senka ditiro. Re togolotsa bao ba ileng gore ba tswere tiro ya go tshwara dithapi le maselo a mangwe a re nang mo kgaolong ya ka kwano re tlo go balotsa ra di go ba neela maano re bo ba godise mo ditirong tse ba di tshwereng tsa go hapanela gore ba godise matshelo a malapa a bone matshelo a rona le matshelo a setšhaba. Fishing can
significantly contribute to economic growth. Go tshwara ga dithape go thusa thata mo ka bakanye le go godisa itsholelo se go le jang mo go ba ba itirisang go tshegetsa matshelo a bone le go ijesa. Ka jalo go remelela mo mohameng wa thu ya thapi go ka tisa dithabololo tse di boitshagang jaaka go godisa itsholelo le go nyeletsa lehuma mo merafeng. Social and environmental fronts of our communities. Ra ka heto ra nna barui ba ditlhapi tlhapi ka nna ntsi mme kgaolo e ka kwano e ka nna boremolelo ba tlhapi bo e leng gore tente e ka tlala go menagane mo meberekong. Modulasetilo wa lekgotla la batshwarathapi Regowe o supile fa lentswe ba lekile go ikopanya e le batshwarathapi ba kgaolo ya Oliphant's Drift ka maiteko a go ithofofaletsa tiro mo sebakeng seno se se ba kgobang marapo ke thaelo ya mmaraka wa thapi. Re thusaneng re le puso gore tota mo fishermen ba tlhapi ya bone go bona gore e iswa kae. A re reke re le puso bogolo e tswe ko dikolong e tswe ko dipateleng e tswe kae yona tlhapi ya rona yo ifa ba lla ka market mme re le teng le puso. Banana ba ruteditse go inakanya thata le go tokagatsa mohamo a thuo ya thapi mo kgaolong ya bone e lengwe tsela ya go fenya mmaba wa lethoko la ditiro le go tokagatsa matshelo a bone ka ditswatholegong tse di fitlhelwang mo kgaolwaneng ya bone. Lizzie Glass, BTV News, Oliphant's Drift. Re tswelela mothusa tona wa dikgaolo le tsangwa re Ignatius Moswane a re dikhansele di tshwanetse go ema nokeng bagwebi ba ba mo mekgwatheng ka ke sone se se ka thusang go namola batswana mo manokonokong a lehuma le gone go ingwa ka meno. Re Moswane o buile seo jaaka na buisa phutego ya kgotla kwa letlhakane kwa kgaolong ya Boteti se ba etseng Tebogo wa bega. Matona a puso a tsweletse ka go buisa diphuthego mo lehatsheng leno go rerisa batswana le go tsaya megopolo ka maiteko a go taka dithabololo tse di ka tokagatsang matshelo a bone. Mo letlhakane mothusa-tona Re Moswane o go etile dikhansele go tamela bagwebi ba ba mo ikgwatheng gore ba dire sente jaaka go ba abela ditankana tsa go gweba. Kopame ke goreng every member wa informal sector a hue license ya gagwe e leng ya street vendor kana hawkers license a nne le tsone. Re se ke ra di ngamela, every space should be occupied by the informal sector go lwantshanya le mathata a go kokonelwa ke lehuma mo dikgaolong tsa bone. Metšhine e ya go swipa smart switch a enele batho a enele ba go ba Botswana ba compete go supplier le ba compete le ka di price go laolesege a karela gauhi le mepo ya re thusa ha puso e sa kgoneng go hitella teng. Banni ba ntsha megopolo le dikgang tse di ba amang. Bana ba rutelwa mo makgaseng ba ruta bana ba nna mo ditulo tse di wang bana ba ha ba tse mo di floor ga go nna sente. Re kopa gore puso e tsenye leitho e lebelle diemotse gore gongwe maduo a rena a tswe ka gore maduo a rena a wetse ko tase mo kgaolong ya rona. Re le batho ba lethakane ga re a bologo bata sepatela mme le gompieno re ntse ra go laela le ga mopalamente a tata kgang ya rona ke sepatela hela mo go eo. Dingwe dikgang di ne tsa tsebogelwa. Ne re sologetse sepatela hela ka ba bua le project e loreng e mo DM mme hela jalo ke dingwe tsa di-project tse loreng for nako ya gompieno di setse di suspendile. Di-project tse a eta di tolwa ke DM mme hela NDP kana DDP ya rona e tla leka gore e di tsenye mo teng. Re tse re tshwetswa gore re ta reka gradera re ta reka bowsera ya metsi e be re reka JCB ke tsa ke re le itse tiriso ya dio tse re tshwetswa gape ya gore reke tsone di ambulance tsa go thiba ko bo mme ya kwa le bo musu ka re ba shotola ke di ambulance le ko bo matshum ke yone tiriso ya ene madi a CCP a ntha a leng goreng re le ofisi ya mo parlamente re tsere. Banni ba letlhakane ba kopiwa go tshwaragana go thabola matshelo le motse wa bone. Se ba etseng Tebogo, BTV News, letlhakane.
re tsena mo go tsedingwe ditiragalo tsa mafelo a beke moeteledipele o mošwa wa Botswana Democratic Party BDP re Mpho Balopi a re o tla ka maitlamo a go baakanya le go tshwaraganya maloko a pati o Rato Mokoraga go simolola fela ka bone boeteledipele go busetsa serodumo sa yone fa a buisa maloko le babega dikgang maabane kwa bokhutlong jwa ditlhopho tsa komiti kwa Maung. Re Balopi o supile fa itumeletse ka fa boeteledipele jwa party jo bo fitileng bo dirileng ka teng a re o lebogela le seabe sa bone mo go goleng ga party yo Rato Mokoraga a re utlwe Mpho Aron Kapego. Moeteledipele wa BDP o sa tswang go thophiwa Re Balopi o phamotse setilo seo morago ga go thophiwa ke batho ba le 661 a sala morago jalo ke modulasetilo wa pele Re Selambatsogwane ka 60. Ami Makoba le Nonofo Molefi ba thopiwa ke batho ba le 20 le bofarabobedi le bosupa ka talano eo. Re Balopi o gateletse fa itamile go busetsa ketapele ya party le seriti sa yone mo dikgaolong tsotlhe tsa lefatshe leno. Go tsena mo ditsong gore nna ke lehano Mpho Balopi ke nnile tautona wa borataro wa Botswana Democratic Party e leng gore yaanong e mo kganetsong ebile ke nna moeteledipele wa ntlha wa go nna moeteledipele wa Rato Mokoraga e le mo kganetsong mme ke batla go le swelegetsa gape gore ke a go nna moeteledipele wa Rato Mokoraga wa ntlha go tsaya party ya Rato Mokoraga e le mo kganetsong e be e busetsa gape mo pusong. Batla go le bolelela gore go simolola gompieno go a ko pele party ya Rato Mokoraga e mo diatleng tsa lona maloko a yone. Party ya Rato Mokoraga e mo diatleng tsa rona Mokoraga. Mo go netagatseng tirisano mmogo go yeng pele Re Balopi a re o tla ga sešwa botsalano jwa maloko a party le bao ba ba dikileng ba kobilwe kgotsa go segelwa kwa thoko a re kgoro e butswe go ka buisana le go aga party ya bone mmogo. La go simolola ka ntle la go utlwa bothitho le lerato le le nang le lone mo Rato Mokoraga go le topegela bobe go oketsega go heta jaaka le ntse la akanya gore go ntse ka teng ka gore re itlamile ebile re buile gore mo bogompienong ga se nako ya dikgaogano ga se nako ya dikobetsano ke nako ya tshwaragano tlotlano le neelano le poelano. I think it's a clarion call mo go rona jaaka tautona a setse a tlhalositse gore a re ithute mothala a re itshwarelaneng ba re ba diretseng diphoso ba re ba epetseng mamina ba ga rona go boele go go bone. Komiti kgolo ya BDP e sa tswa go thophiwa e eteletswe pele ke Re Balopi e akaretsa Re Karabogare e le modulasetilo wa party ke ntse Rammidi e le mokwaledi mogolo mme a thusiwa jalo ke Bakare Thukhuthe fa Kagiso Mmusi a thopilwe go nna motshwaramadi mme a thusiwa ke Tshepo Jim. Maloko a taleletso a akaretsa Dr. Alfred Madigela, Robina Kebli, baemedi medupi a Kim Setswalo ga mmogo le Duelang Setswalo. Mpho Aron, BTV News, Maung. Ba ile gona tshubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la Mosupologo. Me bomme kwa toropong kgolo ya bobedi Francistown ba letse ba kokwane go buisana ka dikgang tse di harologaneng tse di amang bomme le gone go nna jalo motsadi. Kgosi Nora Gulubane o gateletse botlhokwa jwa go nna le boammaaruri ga bomme gore ba nne le botsalano jo bo popota ebile bo rena ka kagiso mo malapeng a bone. Ke di bonye le Kalake wa Bega. Kgosi Gulubane o tlhalositse fa motsadi wa mme e le ena a nang le boikarabelo jwa go itse tlholego ya ngwana jaaka Setswana se re ngwana o itsewe sereto ke mmaagwe ka jalo bomme ba tshwanetse ba itlwaetsa go tsaya maikarabelo a go tlhalosa tlholego ya ngwana ba sa utlwise ngwana kgotsa rraagwe botlhoko. Kgang ya gore ngwana o itse sereto ke mmaagwe ga ke tse gore tshwanetse gore e encourage boata mo lenyalong kana boata mo bathong ba tshela ba le mmogo. Mme hela gore ke tsaela hela gore e tshwanetse gore e nna boikarabelo mo go ene o ileng gore ha tshwere ngwana a mo amusa
a tshotse ngwana a re ngwana yo wa ga Mr. Gulubane ke ha se kae e be ile boammaaruri. Bomme ba gwetlhilwe go rapela le go kopa tshedimoso mo modimong ka go aga malapa le go ikemela. I encourage us women, let us be prayerful women. Let us A re rapeleng bomme ka thapelo re ka fenya dikgwetlho ka bontsi. Modimo o tla re fa botlhale jwa go godisa bana ba rona le go laola matshelo a rona. also teach our children. Bomme on this Mother's Day a re tswe mo botshwaigeng. Botshwaga tsaya mo botshwageng o le mme. Na mme o tsogang. Your language is only money. So a re tswe mo go bueng ka madi. A re dire madi bomme. You know, God has given us the grace. God has given us the wisdom to make money. Some men went to the extent ya gore ba tsene ditronko because of failure to support. Ba bangwe ba senyegela ke ditiro. Mme go te ha wa supporta ngwana e bile a tsenela ngwana e seng wa gagwe. Ke sene se ke reng bomme a re tseng kganye re lebelle e re ha re khua mapele ha borere a re tseng kgayana re be re ikobile go heta go ikoba. Ga ke itse re ke mang yo tatang a thiba rra yo tang a tetse tshakalo le kuto botoko. Ga re yo ko re le mapodisi ga re yo go kae go ta go diragala. Bomme le borre ba rotloeditswe go buisana ka dikgang tsa tlholego ya bana, tlhokomelo ga mmogo le go godisa bana mmogo magareng ga tse dingwe ka tsela e hapegileng ya segolo. Ke di bonyele kalake BTV News, Francistown. Wets o kopana le khankie yone ya re tshepiso le tsididi wa tlholetse dingwaga di le 35 ke gore 35 ke mmakastrata wa khota ya ditsheko ya Mochudi mme Queen Moanga gore a ye godisa poo. Ka tlholo eo ke ya melato e le meraro ya karetsang ya thubetso e le mebedi wa go khothosa ka dikgoka le wa go utswa motokara koloi o nkutsule thamage wa bega. E ne ya re ka ngwaga 2022 o simolola ka kgwedi ya Ferikgong tshepiso le tsididi o na fitlhela ngwana dingwaga di le 8 a robetse mo ntlong ko motseng wa Mochudi mme a morwala le go mothubetsa ka kgwedi ya Sedimonthole e le 1 e ntse le ka ngwaga 2022 le tsididi o na tsenelela mme mongwe mo ntlong ya gagwe mo mosong ko motseng wa Malotwane mme a mothubetsa a mokgothosa le go utswa koloi ya gagwe ya modiro wa BMW 1 Series. Makastrata Moanga fa a tlhola mosekisiwa o na tlhalosa fa bosekisi ba kgotsofaditse lekgotla le go kaela gore ke ba re mosekisiwa ke ena a dirile melato eo. Mo molatong wa go thubetsa ngwana wa dingwaga di le 8 Moanga o na tlhola letsididi dingwaga di le 10 mo kgolegelong a tlhalosa fa letsididi a sena mowa wa setho ebile a le borai. Mo molatong wa go thubetsa mme wa Malotwane Makastrata o na tlholela letsididi dingwaga di le 10 mo kgolegelong fa molatong wa kgothosa mme yo a ne a mo atlholela tse dingwe di le 10. E re ka letsididi a ne a boa gape a utswa koloi ya mme yo Moanga o ne a tlholela letsididi dingwaga di le 5 mo kgolegelong. Moanga o ne a tlhalosetsa mosekisi wa gore e re ka jana a ne a sa tswa go atlholela dingwaga di le 15 mo kgolegelong ke kgotla ditsheko ya Mogoditshane dikatlholo tseo tsotlhe nngwe le nngwe ya tsone ya go ikemela. A re seo se ra gore fa fetsa go wetsa katlholo ya dingwaga di le 15 o tla ba simolola katlholo ya dingwaga di le 10 nngwe le nngwe ya dithubetso tse pedi tsa Malotwane le Mochudi e re fa di wela a bo a simolola go disa poo katlholo ya kgothoso go fitla a wetsa ka ya go utswa koloi e leng dingwaga di le 5. Ka tshoboko letsididi o tla disa poo dingwaga di le 50 ke gore 50 mo kgolegelong.
go atlholelwa dingwaga di le 35 mo kgolegelong ke gore 35 ga ga tshepiso le tsedidi ke mmakaseterata Queen Mowanga go digela ditsheko tse pedi tsa petelelo e le nngwe ya kgothoso le e le nngwe ya go utswa koloi tse dirilweng ke mosekisi wa tshepiso le tsedidi. Mmakaseterata Mowanga o nagakola le tsedidi gore o ka ikuela go kgotleng kgolo ya ditsheko mo maletseng a 14 fa a sa kgotsofalela ka tlholo. O nkutlwile Thamage, BTV News, Mochudi Magistrate Court. Mo go tsa mafatshe a sele go tlhalosiwa fa lekgotla la Nigerian Council of Food Science and Technology le re bolotse ditsetlana tse di tla thusang babereki ba pabalesego ya dijo go netefatsa fa dijo tota di tshwarwa ka tsela e babalesegileng ba itebagante le barekisi ba ba mo mebileng le mebaraka ka go harologana. Maikelelo a ditsetlana tse ke go leka go laola le go baya leitlho ditsamaiso tsa pabalesego ya dijo mo mebarakeng ya Nigeria e akaretsa barekisi ba ba mo mebileng, mafelo a boroto le a mangwe a rekisetsang setšhaba dijo, malwetse a tshwana diphilo, sebete, kankere le sukiri a mangwe thata le ka fa batho ba tshelang ka teng le dijo tse ba di jang tse di sa babalesegang. Ditsetlana tse di tlhaloswa fa di tla gwetlha dikhansele go hira baitsanape ba ba nang le diteseletso go baya itlholeleng tšotšo go netefatsa fa dijo e le tse di babalesegileng. Wetso ra kwela go khutwaneng sa tsa metshameko kgaitsedi ke go segonkwe o go tshotse. Ke Benson a mekere madume we sotlhe ja ka sa tlhalositse yo fono ke go segonkwe yo ke tlabe ke gonela dikgang tsa motshameko e le tsa BOTSWANA tonight. Me ka gore letlhe a re tsena mo tsona re simolole ka e dikgang kwa pele. Setlhopha sa bomme sa Orapa United se fentse kgaisano ya BOTSWANA Football Association Diamond Trading Company ya kgaolo ya bokone e neng e tshwaretswe mo Kasane tota kwa Kasane mafelong ano a beke. Kgaisano eo e ne akaretsa bafenyi ba yone e bong Orapa United go tswa Boteti, Western Dynamites, Young Harvey, Francis Town United, le Tornado Sporting ya Kasane. A rutle dintlha ka thuto Khaliziwi. Metshameko e simolotse ka mashetla a kwa godimo fa Orapa United e ne lobela Tornado Sporting dintsi ka dino di le 10-0 fa Western Dynamites bone ba tshameka maleka a lefela setlhopha le Francis Town United. Moragonyana Orapa United ya tshameka maleka a nnotse pedi setlhopha le Western Dynamites fa Francis Town United e okeletsa Tornado Sporting mahutsana ka go banisa dino di le 3-0. Orapa United e ne ya feleletsa ka go fenya Francis Town United ka dino tse 2-1 go fenya kgaisano eo ka dintlha di le 7 fa Western Dynamites ba fenya Tornado Sporting ka dino di le 7-0 go tsaya maemo a bobedi ka dintlha di le 5. Francis Town United e tsere maemo a boraro ka dintlha di le 4 fa Tornado Sporting e tsaya maemo a bofelo morago ga go latlhegela mo metshamekong ya bone yotlhe. This is our first time re go ithuta but go tla ga rona ta gore re rona ta ipankanya ka tsetse gore le ka gore re ba match gore kgone go tshameka. Metshameko e ya DTCB e fa bakatisi sebaka sa go lemoga talente e ka tisang ditlhopha tsa bosetšhaba tsa bomme mo isagong. Ke ka thomamisa gore team e yang ko Morocco ko the women's AFCON e leng gore bontsi ba yone le bone ba dule gone mo Diamond Trading Company Botswana championships re itemogetse kgolo e ha kgamatsa mo go bone about 9 re dumela gore ha ba tswa kwa batho ba rola dibutsi tsa bone mme replacement ra ke ka go thomamisetsa gore mo ditiming tse nne tse di neng di le mo the Northern Block re kgonne go bona talente e seng kana ka sepe. We realized that through this sport we can actually empower women. Re itemogetse gore kgwele ya dinao e ka aga ya ba ya godisa bomme le bana ba ba setsanyana ka go ba direla ditshono mo botshelong. Yes, for the mayors, this is a place where they scout players for bigger teams. Orapa United e fetelela go ya kwa sekgamakgaola kganyeng a dikgaisanyo tsa DTCB tsa lefatshe ka bophara ko ba tla iteisanyang borathana le bafenyi ba dikgaolo tse dingwe tsa lekgotla la kgwele ya dinao ya bomme mo Botswana. Thuto Galitsewi, BTV Sports, Kasane.
Farajwalela re tlolela mo go tsa motshameko wa chess. International Master Preference wa tlotse le Women Candidate Master Laone Moshoboro ke bone bomampudi ba kgaisano ya Metropolitan National Chess Championship ya monongwaga e tlileng bokhutlong maabane monogaborone morago ga malatsi a le mane. Wa tlotse o fentse letlhakore la borre go igapela 11,000 pula fa Moshoboro e le mofenye ka go letlhakore la bomme mme ene a igapetse 9,000 pula. A jana rutlwe pego ka International Master Providence wa thotse o simolotse kgaisano eo masheta a tsa ke tapele ya dintlha di le 4 le sephato morago go fenya metshameko e le 4 le maleka a le mangwe mo ditikologong tse 5 tse di tshamekilweng mo malatsing a mabedi a ntlha. A tswelela fela jalo go fitha mo tikologong ya bofelo ka Sontaga go ka dira dintlha di fera bobedi go gapa sejana sa gagwe sa bofera bobedi. Mme mabobedi a fentswe ke ga City se betela fa go fone Kobe a tsera boraro. It was more like a race, basically. I mean, there was one guy on my back, so I had to race and run a little bit faster than him. Yeah, well, but after all, I still managed to make it with 8 points. Le thakore la rona go ne go tshwana le mabelo jaaka motshameki o fetse maemong a bobedi a nampile ka fata se ga kgatelelo ebile kwa bofelong re kgaogangwa ke sephato sa ntha. Fela ke ne ka kgona go fenya kgaisano e le a me a bofera bobedi. Mo kgaisanong e ke lemogile gore go na le batshameki ba botana ba ba masheta ebile ba tshameka sentle. Ke lebogela ba Metropolitan ka kgaisano e ka gore ke yone e tona e ntshang batshameki ba tlhwatlhwa ebile e thusa batshameki ba botana go gola. I would like to thank Metropolitan for hosting this perhaps one of the strongest tournaments in our nation at the moment. And this yeah, it's really helping also to bring the young ones, and like this is like the elite that they want to play at. So it's a nice way of growing from grassroots level and all the way so that the young ones can be able to compete with the best as well. Mofenyi wa bommela o ne Moshoboro le ene o ne le kgaisano e masheta jaaka na kgona go dira dintlha di supa go tswa mo diphenyong tse 3 le maleka a le mabedi. Mme mabobedi a tserwe ke Maya o timile fa a molemo mosweu a tsere a boraro. The competition was really tough. There are a lot of strong players and it wasn't easy getting here, but I was able to play my games and win them. I also shocked myself. Kgaisano e ne le bokete ka gore go ne go na le batshameki ba selebe go se se kwa godimo. Ke tshamekile bonte fela thata go gaise jaaka ne ke solofetse ke fenya metshameko ya meantha e meraro mo go neng ga ntisa mo ko fela thata go fita kwa bofelong. Keep on going till now. Kgaisano ya monongwaga ya Metropolitan National Chess Championship e ne e tsene ke batshameki ba le 20 ba le 10 mathakoreng otlhe a borre le bomme mme ba tshameka ditikologo di fera bongwe mo malatsing a le 4. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa FC Ambassadors le UB Kicks di fologetse kwa leking e kwa tlase ya Division 2 ya kgaolo ya Gaborone morago ga go tshameka maleka a Nostropa mo motshamekong wa beke ya bolesome le bone wa leki ya bomme ya Division 1 o ne motshamekelo kwa lekidi mo mosong wa Sontaga a rutlwe Kagiso Molelekwa. Setlhopha sa FC Ambassadors ba tsene mo motshamekong o ba le kwa mogateng wa loko ka dintlha di le 2 go tswa metshameko e le 13 mme ba ise ba fenye motshameko ope ntle le maleka a le mabedi. Mo letlhakore le lengwe UB Kicks bone ba simolotse motshameko ba le mo a BOSUPA ka dintlha di le 7 tse ba di boneng ka go fenya metshameko e le 2 le maleka a le mangwe fela. UB Kicks ba simolotse motshameko o ba na le tsogo le ga godingwana mme ya re metsong wa bolesome Jennifer Mokoka a ba bonela nno ya ntha. Metso e le 10 morago ga ga Mokoka Thombo Mogate wa Ambassadors a lekalakanya dino morago ga motsamo o monte. Dinetso tsa Mokoka le Mogate di isa motshameko la go ikhutsa dithopa di ngangane ka no se thopa. Go mene go kana go ikhutsa dithopa tsa le ka go tsoma le nya bobedi mme fela maituko a tsona a retela go fita motshameko o ya bokhutong. We had a challenging season. Yes, we did impress. Re nnile paka e thata e re ne re lebagane dikgwetlho di le mmalwa mme se go sone se se bakileng gore be re le fareleng teng re tla ithulaganya mo pakeng e tang. We have to accept and then try again in the new season. I would say that's the summary of our season. It was a lot of struggle. We had inconsistency of players coming in.
ga re a nna le paka e bonolo re ne re lebagane dikgwetlho tse dintsi mme re sa kgone go fenya metshameko ya rona re ne gape re latlhegelwa ke bangwe ba batshameki ba rona re tla ipaakanyetsa paka e tang. It's a matter of going out and looking for more players to add. Maduo ao a ne a tisa diko ya kgaolo ya gaborone kwa bokhutong le go bona dithopa tseo ka bobedi di fologela kwa leking e ko tlase. Seo se raya gore FC Ambassadors ba fetsa setha ba le maemong a bofelo ka dintlha di le 3 fa UB Kicks ba fetsa setha ba le maemong a bosupa ka dintlha di le 2. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Ile Kagiso Molelekwa a wesa re kgantsa motshameko tsana go eno boeso ke re a re bore kopana kganti jana kana ko ya bofera bongwe jaaka tla be ke bua ke go dinela gape ka puo ya Seesemane ke sona sebaka a re boere go gakola ditlhogo gape ke na le pension. Lefatshe la Botswana le beeletsa madi a 1 billion pula e le dikadikega dijalo go lwantsha ditlamorago tsa phetogo ya loapi. Le kalana la boitseanape jwa dijo kwa Nigeria le simolodisa molao wa go netefatsa fa dijo tsa mo mekgwatheng di babalesegile. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa Orapa United e le bomampudi ba sejana sa Botswana Football Association Diamond Trading Company. Wetsona di le kalo mme ga kwa di fela nako ke one e gangwe le gapeng e yang ntse e re patile ra kohela kwa go ba maemo a bosa go utlwa ka tota ba tepo a loapi go utlwa ka maemo a bosa ka ja utlwa lentswe le ikela kwa ke mohikela ke one paka ya seramenyana se se reng bana ba motho ba tshwarana ka moja wa Kobo Fifi a ne Kagiso. Betso madumeng ka mogala ka sa mosala wa pina ke Prof Victoria go siame tshwantsho sa loapi maitseboeng ano se supa ga gapole mo dikgaolong tsa lehatshe leno mme go thibile ka bontlhabong mo dikgaolong tse di mo botlhabatsatsi mo tsatsing la ka moso gone so tsela go tswa go thibile mo mosong mo motsamong ya nako go thibi ka bontlhabong mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borojo le gare le bokone botlhaba tswa go thibile ka bontlhabong go kgaolong yang habe chobe le bokone jwa le gare mme kgaolo tse di mo tsena go tle go ipontsha dibatla tsa maru mo mosong go tle gutletsa go le tsedidi mo dikgaolong tsa gantsi kgalagadi le borwa tsa magareng ga botlhano go go bosupa ga kgaolo tse di mo tsena go tle gutletsa go le mololo re tla gatisa magareng ga borwa bobedi go go lesome le boraro go tle go le bothitho ko Shakawe ga mo go le Kasane mo tshokolong go tle gutletsa go le tsedidi mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng kweneng borojo le gare le bokone botlhaba tsa magareng ga maswabedi go go maswabedi le bongwe go le mololo ko kgaolong ya kgalagadi gantsi le bokone jwa le gare re tla gatisa magareng ga maswabedi le bobedi go go maswabedi le botlhano mme go le bothitho ko kgaolong yang habe le chobe tsa magareng ga maswabedi le borwa bobedi go go maswabedi le bongwe mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatleng le kweneng ka tsatsi la boraro so tsre go ipona tsa dibata tsa maru mme ka tsatsi la bone go tle go thibile ka bontlhabong go tle igutlatsa go le tsididi jwa magareng ga maswabedi go go maswabedi le bobedi ga go kgaolong ya gantsi gone go tle go thibile ka bontlhabong go na le kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima go kgalagadi gone go tla ipona tsa dibata tsa maru ka la boraro mme ka tsatsi la bone go thibi ka bontlhabong go tla igutlatsa go le mololo re tla gatisa magareng ga maswabedi le bobedi go go maswabedi le botlhano kgaolo ya tshobeleng habe gone re soletse le go thibile ka bontlhabongwe mme ko kgaolong yang habe re soletse kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima go ikutlatsa go le bothitho jwa magareng ga maswabedi le rataro go maswabedi le borwa bongwe ko kgaolong ya le gare le bokone botlhaba gone so tsele go thibile ka bontlhabongwe mme go ikutlatsa go le tsididi jwa magareng ga maswabedi go maswabedi le bongwe ko ntleng ga kgaolo ya bokone jwa le gare ko eleng gore soletse re go ikutlatsa go le mololo wa maswabedi le botlhano ke gone go tle mo ne ke go tshwaretse motswana wetso a ine boroko Wetso ke tanki hela kwa borwalo kwa botsheka jwa lehatshe le kwa lenteng go bo itise le rona mo kgasong ya popota tota ya Botswana Tonight kganye tona ke yone gore lehatshe la Botswana le beeleditse madi a heta 1 billion pula e le dikadikega dijalo go tlaleletsa mo thotloetsong ya lekgotla la ditšhaba la Green Climate Fund la go itepatepanya le go tokagatsa mahodiso a semorahe mo seemong sa gompieno sa phetogo ya loapi
tautona advocate Maboko ka ile fa maitama a puso e le go netefatsa gore lano le dirisediwa go tokahaletsa batswana matshelo le gona go nyeletsa lehuma ka ebile le tla sologela molemo batswana ba le 247,000 go ralola dikgaolo tse di nopotsweng